ni jangkar biang long hongkrang pen bothat langso ka chelenga towar pi ke heno par pi ka jok ratatum kaningri sangti ke pona dampar la pen trak ke koya jok towar heno lap aprang ke la towar mepi setame non ke sangti ke roya trak atom ka cheleng ka chimit me pena jok towar bak lap mate helix side lupusi ratatum pherang kyang no ningjedu Ningkreng apura hosi vecheng mate barla songsi mandet hilik hei hui ke thepar pega jok ar nibang ka cheleng ara ratuma phan phedunga ke sung che tong nang nuputa ara ratum ben ningji Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Long Hangatum pen hangnat ka chelang dun ave pin puta ara ratum pen than pachini Lasi Prapjin pen labang suat tawar kasalam ji mate kasalam da prang Japan CEM Dr. Tulirang nongha phan ratatum pen katuning ripado. Lapen jongsi labang suat tawar selam le pulote kewang jilang ani amtame ratatum kari motor kate warabang kisung cetong nang pikpo puta ratatum pen ningje potu. Salah. Nah, kenapa sih bang nanti kan? Ongkram pen. Lalu tuar ke bang hutang siksa keturap niduma sudah lah. Mana siksa sigal no yo barika pengina lo yo san iya dari gedang la puto war pahen no laban lo gedang la kiri ni tuar ka silam ji lapen te kitne CM phana churu ji lapen kine do mana itu kini puiti. Waro bangge bonai de tu melo kon la biang long CM do mela so to war bang na bonai kan ni mana nilihat pen PWD department tum long lagi thok la puson ko kine dulu mana so to war la. WD government atum ke la ke long lagi thok khilang mo ho long li tu ma thak long lo gan de yo long lagi thok ke ri la